Evar baş hevalin lejam carekdin ve şanek dinda bhevranı evdemek dirêj ku em ser malperaxya Kurdî ve şana nakin ji ber hin pirsgirêkên teknîkî wekî din karûbar henin. Lê ji navpêda wekek berê me gotibû em ê hewl bidin ku ji navpêda heftê carek di car sê cara li gorî rojevê vê malperaxwe de jî li kanala xwe YouTube Kurdî de jî weşana bikin û rojeva Kurd û Kurdistanê ji vera şîrove bikin. Ez bawerim vê weşana me li ser Instagramê jî em hewl didin bikin niha wî jî ew dikim ayar dikim. Li başûrê Kurdistanê hûn dizanin ku rewş aloz e. Çima rewş aloz e? Ji ber ku rewşa hilbijartina heye û ji ber vê rewşa hilbijartinê niha li başûr deqeyekê biborin ji ber vê rewşa hilbijartinê li başûr her ku diçe rewş aloztir dibe pedeke navxwazê beşdarî hilbijartinê bivê û ji ber ku pedeke navxwazê beşdarî hilbijartinê bivê tê nîqaşkirin ku ew ê hilbijartin çê nebe îro yenekê serokê yenekê Bafil Telabanî daxuyanî da ew ê hilbijartin di wextê xwe de çêbin û eger pedeke beşdarî van hilbijartina nebe ew ê çi bibe li wê derê rewş çima aloz e pirsa herî mühîm jî pedeke çima beşdarî hilbijartinê nabe û xeteriya li ser statuya Başûrê Kurdistanê çi ye di çi astê de ye senaryoyê ku tên axaftin çi ne em ê îşev vana biaxivin bi kêr em ê biaxivin hevalê me rojnamevan îkram balekanê re biaxivin îkram êvar baş êvar baş em îkram kamera min te net hîzayê hevdî de tişnabe mêja ji te re gotibû êdî tişnabe em ê temaşa me biborin teknîkiye belê pirsgirêkek teknîkî carek din weşanek din de em ê vê sererast bikin îkram destpêkê de min got rewş aloz e hilbijartin lazim e ku di dêyê hezîrana de çêbê pedeke newxwazê beşdar bibe û yeneke divê bire di wextê xwe de çêbê tabî partiyê din jî divê bire di wextê xwe de çêbê dixwazî hinekî bekranta meselê bêje yanê hilbijartin lazim e ku 2022 diye de çêbine temaşevanê me dizanin li başûr 4 sala carek hilbijartin çêdibe û herî dawî di siyê îlona ne wisa îkram siyê îlona 2018 da pêkat lazim bû 2022 diye de pêk were wê de me gotin korona û tişmiştê din dawiya davê hilbijartin pêk nehat Başûrê Kurdistanê niha jî piştî 2 sala yani derengtirî 2 sala dibe ku hilbijartin pêk were û rewşa aloz sedem ji ber helwesta pedekê çima pedeke nexwazê beşdar bibe dixwazê ji vir dest pê bike ez jî weşana me Instagramê jî ayar dikim belê niha hilbijartin pêwîst e pêk bihata lê pêk nehat û ji ber ku bê sebeb dana paş ev yek bû sedema ku Iraq midaxile bike mesela çû Iraqê li Bexdayê li dadgeha federal jî got ku bi şertê eger li welatekî li herêmekî şer hebe rewşeke awarte hebe afat hebe tiştekî awarte hebe hilbijartin dikarin bidin paş lê li Başûrê Kurdistanê ti tiştine her tişt asayî ji keyfa dilê xwe rabûne gotine neola bila hilbijartinê em bidine paş em çê nakin ji ber vê yekî ew bû behane ku him bi diyarê Dicle heke Başûrê Kurdistanê de bigire û Komîsyona Hilbijartinê ya Başûrê Kurdistanê betal kirin û cara yekiye me piştî 33 sala wê Iraq hilbijartina kontrol bike wê Iraq hilbijartina pêk bîne û yek ji sedemên ku pedeke nexwaze beşdar bibe tirsa wê ew e ku Iraq kontrol dike nikare dizî bike sedemeke din kotaya kêmnetewa bû kotaya Aşûriya ya Türkmena 11 parlamenter 111 parlamenter hebûn Başûrê Kurdistanê 11 parlamenter otomatik didana kêmnetewa dana Aşûriya dana Keldaniya dana Türkmena ku ew jî hemû alêgerên pedekî bûn pedekî dest nîşan dikin wekî Dihûkê û Hewlêrê di Herêma Silêmaniyê nedana ew kota dîsa partiyên dinyê piçûk yek û di parlamenter hebûn parlamenterek hebûn ew jî alêgerên pedekê bûn ew jî wekî barajekê benda hilbijartinê darî pêşê dadgeha federala Iraqê got ku partiyên ku herî kim pêwîst e sê parlamenter hebin paşê bikarin hene meclisê ew bi wî awayî otomatik 13-14 parlamenter ji destê pedekê çûn li aliyê din Komîsyona Hilbijartinê ya Iraqê 400,000 deng betal kiriye yani hilbijêr dibêje ew kesên ku weşandine lîsta ku we dayeme an ne hembarakî Iraqê ne an jî xuya nakin mirine
نوی نخواندنی یعنی دتای وان خویا ناکن جبر وی چند 400,000 دنگ بطال کریه اجا پارلمانتری او بون پرانی دبیجن ولاتین سوریه ولاتین ترکیه yani Kurdin با Rojava Bakurê kul wê herêmê bune û li ser navê pedek yani pedekê nasnama daye wan çûniş bû pedekê deng karan tê wisa 61,000 جوان 400,000 61,000 ji Rojhilat baş Bakur û Rojava ne pedekê 61,000 vekî endamê xwe nîşandane Rojhilat çi یه رojhilat û Bakur û Rojava vekî endamê xwe nîçêdane ew kampên pêşmergên wê derê Partiya Rojhilatê Kurdistanê ku berê wê derê ne wekî endamê xwe nîşandane û deng dane bi karanîn ji ber ku Iraqê kontrol nedikir wan her çebedawan dikarin deng bikarbînin bi kartekê be bi çibe Iraq dibêje ew ne nayê nexwandinê ez nikarim qebûl bikim wekî li bijêr betal kirine 61,000 endamê pedekê û yê 400,000 dengê din jî Bas News ku nêzî mîtê nêzî pedekiye wekî weşana mîtê ji tê zanî Bas News nûçek weşandibû parlamenterekî pedekî gotibû ew 400,000 hemû hilbijêrên pedekê ne û piştî demekî weşana xwe ji weşana rakirin û li aliyê din ev 61,000 ew ewanê din jî yani ew jî îhtimalek mezin ji bo pedekê deng karanî ne ku pedekê nihaviyet ke mesela ji xwe vê dibêjin niha Bas News weşandibû gotibû ew 400,000 hemû hilbijêrên pedekê ne û dibêje belkî were hecêb tê belkî hûn bawer nekin gelek kes dibêje pedekê bi milyonan dolar xerckiye sîstemeka wakîtiye hemû deta û wergedî û daneyên hilbijêrê xwe dizane ji ber wê yekê jî endamê me jî komisyon de hene dibêje yani endamê pedekê di komisyona hilbijartiya Iraqê de hene endamê yenekê hene endamê pedekê ji wan re gotiye ew 400,000 ku hilbijêrê we ne û heta agahiyan dide detaya de dibêje ji wan 161,000 endamê me ku deng didane me de Silêmaniyê hatine betal kirin li Silêmaniyê ne hemû detaya dibêje lê Iraq dibêje ew ne mirine an jî 61,000 ne hem welatiyê Iraqê ne dibêje ji ber wê yekê balkêşa çima pedeke naxwaze ji ber ez detayeke dibêjim di hilbijartina 2018 de pedekê tenê 680,000 denganî bû yani tê xuya dike ku 400,000 dengê diziyê 280,000 denganî bû ew tê wê meniye eger hemû 680,000 denganî bû 2018 erê niha 400,000 betal kiriye ma 280,000 280,000 jî her esa sandoqa naçe ew ne diyare ji ber ku di hilbijartinê Dawî de li Kerkûkê li Musilê mesela li gerek devera dengê wê têk çûye hemû bêje têk çû deng newanî ew ji tirsawan heye ku li Dihokê li Hewlêrê li Silêmaniyê 400,000 dengê mirî û dizî betal bûye çawa denga bûne de kulîsa de axaftinê ku dibêjin rojnamewan ku dinivîsin dibêjin Mesûd Barzanî gotiye eger em hene hilbijartinê û 10 parlamentera bînin çêtir ku em niha bi hebûna parlamenterê xwe betal em boykot bikin ji me re bi namustir e qet nebe em razî nabin îja niha di sedem te îzahkirine yek jê mesela kotaya nevzan erê bek û hemû yê wan bûn cida sto nikare bi hikûmet erê yazde wextê ku hilbijartin dest pê dikir te jî ber ku carekê bafil Talebanê ji werê bîrete got em naxwazin bi 11-0 dest pê bikin erê yani ev yazde hemû ji were hilbijartin dest pê dike pedeke otomatîkmen 11 ye ew ê din 0 erê hê dest pê nekirî erê hê dest pê yani wana 11 pêşin ev 11 kîne yek jê bawerim ye 5 Türkmenan e kotaya Türkmena 5 Hristiyana ne yek jî Ermeniya yani bi giştî 11 kotanan evana pedeke xwe li awaq lîsta xwe de ayar dike wextê ku pedeke bi 11 dest pê kir ewanê din 11 pişt dest pê dikin niha Iraq dibêje ki dadgeha bilind dibe ya eviya çênev ev betal carekî pedeke 11 kursiyê li wir wî nedike êdin jî binir pedeke hilbijartina borîda di 2018 da 45 kursî bi dest xist bû eger em 11 derxin ne dimînin çi qas dimînin 34 ev 680,000 dengê ku te got jî niha yani sisiyet diyê wan here yani sisiyet diyê wan here demek 25 kursî
بفان دنگا هاتنا اوکرن 400,000 یعنی دست پدکی دا دمینه هری زید ده هذا برا 15 به یعنی تشتاق مسعود بارزانی گوتی راستش علیه كم هر ده كرسيافين هم قراصد لبنان نفس الشيء ترى يعني حسب هبدو دقري یعنی که چه خاص گرفت 21 گرفت باورم هلبجارتنا بوریدا گوران 12 yani var xuya ki pedeke ditiye ki her hılbıjartına evunda bike neçe hılbıjartına evet çibi yani ha minki selviye bak. اري جنها سلام دج هنا جبركو لما كوتا بعطال كرن انيا تركمانيا جريداي تركي قلت ايدام باشتر نابن شوالمان بري نيچوان بارزاني قلت اگر درد مسعود بارزاني و بدكي كوتايا بي كيمناتا ويا بلا كرم بكن دلستا خدا دستر لستا خدا بكن نامزد بلا اگر دردوان او بن دردوان خريستيان و تركمان يعني كوتا گو کرم که بلا بکن نامزد و بلا لیستی سری لیستی چی بده بلا در کمه پارلمانتوی اگه در دیوان راستی کوتاه لی در دیوان نکوتاه در دیوان دستیار استجبركم مثلا جاردن yani mesela yeki Türkmen Ravanduzi nişandır. Ravanduzi Türkmen tanın. Yani mesela Dem Parti Ermeniya nişan da, Aşuriya nişan da bir o evlaj bak Dem Parti ki de xaza bile nişan bede. Eğer der divan kemine tava. Le ev listika Türkiye. Belki Türkmen ev ne bu? Vantina gazet de Mesut Barzani vantina listike de xaza ne eğer beşler ne be çe de be Ahmet. Ne se bejrahne. Am ve pedeke boykot bike ve ki hamu dünyayı mafya bejad beşler ne be dikara boykot bike. Beşler ne be boykot bike. An dikara peşkiriya parti kedim bike ve kunha liste ne doya. جبهه همون پارتیا لیسته خدانه و د پسولا یا دنگدان دجن هجمار هون بیاره لی پدکی ندایه نه آن دکاره پشکریا پارتی کده بکه دنگ بده آنجی دکاره ببیجه از ناهلم لدهو که هولیر اون صندوق خدانه که اوش بجاره هری خطره و چاقی کاوس شده به و چاقی عراق دادگاه فدرال دکاره در حق وانده بریاره گرتنه بده عراق دکاره در حق وانده بریاره شر بده یا نکرد کارا بریار شر بده بجد کردستان پارچه دکی دخی خطره و ترکیه اج دکارا بکه هنجت بجد پدکی دپاریزه مداخله بکه و چاقی کاوس شده به استاتوی باشور دکه خطره جبروی که نها بجاران هری باش اوکو وک انسان بویکوت بکنو دنگ خانه کش بلکه پیشی ده اصلا گوتنه او سناریو یک جه بویکوت کرنه ارج آنی بویکوت بکه آنی پشکیه پارتی کرده بکه آنی بجد پدکه ایدی اگر هلبجارتن ده حزیرانه دا چه بین پدکه ایدی بو غازج نکاره تبلیغش برکو لیسته درکتی نه بسیم اری yani ev derketi pusula derketi nave partiye ki evet tebli hılbıjartne bibin hatına eşkara kirin ne bisayın yani eğer de hadirane da çebe geret çebe jwa tebejin hamu parti tebejin iro naha böyle ne veci daha yani nikaşık heye ki veri talep kirin falan şey eri Eko çebe pedeke boykot bike o hılbıjartın çebe o Penç kez tevliye hılbıjartın ebevin o ki denge vana bigre de be hükümet parlament kebi destevan ve de me pedeke hem dervay hükümet edibini hem dervay parlament edibini و نهاجه امضانه که اداره باشوری کردستانی پرانیت دست پیدا کرده یعنی تایبت شی علیه دوه که زاخوه هوله و سروک وزیرتیشی دسته مونده سروک سروکاتیا هرمیشی دسته مونده یعنی پیدا که تشتکی وها قبول دکه یعنی پیدا که به دستراتداری دکاره بمینه یعنی اف احتمال چقاسه نها تشت عجیب تشت پیدا که شوک بیه اوه جبرکو نیچوان بارزانی سروک هرمیه دادگاه فدرال بریار کرد گفت گره اول بجارتن چی بر جایی که حضرانه حتی ده حضرانه پیوستان روزه گل بجیرم ما فی سلوک حریم هیا کو تنی روزه بجارتن دیار بکه امضا بکه نیچوان بارزانی جی روزه هر داویانی ده حضرانه قبول کرد و امضا کرد هدا که عاجزه چما نیچوان بارزانی قبول کیه امضا کیه جبر کو نیچوان بارزانی تشکی بکی کمدیه جی هم سلوک حریمیه هم جیگری سلوک پدکیه وقت سروک حریم پیشگیری هم بجاتنی دیگه لیدم و پدکل دیگه بجاتنی نیچوان بارزانی چیه یارو دیگه میره اوجینی روشه که نظام یعنی بکی دیگه خدا بسا یعنی یک بسا دلیزی یک دلیزی جبر که
مالبات بارزاني تزانية جار جراوسا أول رولان هم دو باربت كن اما نها ورده تشكيتن هانو جبركو نيچوان بارزاني ومسؤول بارزاني هرتم دجي هبن رقیب هون مسؤول بارزاني وان دنگه دکن نها جارا یکمه در فت که دست نيچوان وان در به حکومت بهلا در به استاتوی بهلا ضعیف بکن جبر به یکی ایروج نيچوان بارزاني لسليماني لسرخالی چه صور حتی پیشوازی کردن دیستاجی گفت کو ام نکارن جتشتکی عکس بنو کینا خواست کردستان درخن کردستان جمع ماستره او پیام جبو مسئول بارزانی جبو مسئول بارزانی بود اون تشتکیدن عکسن و چما کردستان دخنه خطری جبر به یکی لسليماني مساج دا مسئول بارزانی و مسئول بارزانی او جی تشتکی نوبو و ایرو لسليماني سفیر آلمانیا سفیر انگلستان سفیر آمریکای هفتم بیکانه پشتی هفتتنی قباد طالبانی داخلنده آگاهیدانه دبیجه همون سروی بریاری نگره هل بجاتن دم خودت چی بعد یعنی آمریکا دخوازد دم خودت چی بعد ایران دخوازد دم خودت چی بعد عراق دخوازد دم خودت چی بعد اوش خویاده که کو پدکه و مسئول بارزانی تنگا بونه ایدین ها پشمان بونه جنه کارن پاشاوید سناریو اوه boykot görün. Yani PDK'ye bejem boykot dikin. Ki kettle bijartın ki hiç kazanç kır. PDK yani dikebe seride ku piştra PDK her malaqo bimini dervay hükümeti bimini dervay parlamento bimini dervay asayişi bimini. Yani umat ki asayi eğer PDK partiye ke rasti leguri dünyayı parti derdikevin قد نباش قال البشير يقرا حرمات يدكرن دبيجن ام boykot dikin ben ve اشكاليه دخل حالتين نورمال وصاير هذا كم نظام شركتك معلوماتيه اجبر ويكي نهاجي درنا كما اشكال نو بجي تشبكه خل بس داخله او ليجري وان داخله من كاسن داخله تشق من داخله نو ام داخله اوش نظام يتشبكن اجلي تكس قبول ناكه بار ناكه هذا ك رابع وي حمو هزافات تسليم بك هر مالي روني جبل سيناريو مر يعني هذا ك ام بيجن بويكوت السيناريو ده شنو پیران کهوان دیاتن اشکره بو گوتن کو پدکی قرار بریار گرفته بو اگر نبو داویه ده روزا بجاتنه و همو وظیفه‌دارن صندوقان یه دهو که حولیره ایش بویکوت بکن نش نسر کار جبو بجاتن چه نباله ویداری اوجی هاتا نویسین اوجی دشکره بو هم بری گویه که قباد طالبانی که هم جگیره سروکی وزیرانه هم جی یعنی که یک گوت کو اگر مال خواجی ما صندوق دانی به امر دهو که حولیره صندوق دانن اوشته چه معنیه و برپرس کمیسیون عراق هر مال قباد طالبانی لحولیره و وظیفه‌دار یعنی که وظیفه‌دار گوران نظام وظیفه‌دار چند صندوق دن هر سه صندوق مال وان زاروکی وان جنوان نظام چی وان کسی وان آلیگری وان خدمتکاری وان و دنگ بدن اگر 10 دنگاش بینه 2 دنگاش بینه و بیشن صدیستا فلان پارتی دنگانیه یعنی که صد دنگانیه اگر بیراوت جاره که رفراندومی باکوری کردستانی لترکیه بویکوت کرده بود لحکار یه جن آلیگری آکپی و نظام کسی دن خروجی دنگ دابون دبوتن صدیستا حکار یه گویتی اری شما همون درک هستن صدیستا اول یه تشکیل را درکه با اگر درک هستی لحولیری بیشن اری یعنی که صدیستا دنگ دنه یعنی که و چاقی 30 پارلمانتری حولیری حمودش نه یعنی که جبک وی جاری دادگاه فدرال کردن چهار هرم بله چند پارلمانتری حولیری هنن 30 جبک اونها کردن 4 هرم بله همو هرم بود دادگاه فدرال کردن 4 هرم 35 دانه سلیمانی 30 دانه حولیری نظام 36 نظام 3 دانه حلبچی همو گشتی کردن اصلا بگشتی 111 اش نه نه صد جی برن صد بطال کردن خاص کوتا بطال کردن صد 11 بطال کردن 11 بطال کردن ماسه نه باشه کردن بیا 100 پارلمانتر 11 بطال کردن ماسه اری نه 100 پارلمانتر ها کردن 4 هرم جبر به یکیجی اگر تحولی دنگ کیش بینی دو دنگاش بینی فرق نکه و همو پارلمانتر هر وی پارت کرد جبر به یکیجی پلانا کو کار بطال بکنه کار بویکوت بکنه فلان نابه تنه ریه کوان هیا کو اوج گره خطره و بجن ام قبول نکن یک جاری قدخه بکن و بجن ام به پاریسن ام نو نمیشه بکن اوج خطره که مثلا هر کس دزانه دما کرکو کیدجی عراق نه هاتی بازدان و کتن نه پاراستن دیس قمار که وسط لیزن و باشوری کردستان و قمار که وسط نه خطره
عراق دبه هنجا تکدن کو استاتوی باشوری کردستان بطال بکه دکاره پارلمانتو بجه حفظنا که اون نظام بریا ببین پارلمانتو حفظنا که تنی والی بلا کرد بنوکی باوکی کرکوکی دکاره تنی بیو آوای استاتوی که وسا و استاتوی باشوری کردستان نهاج خواه نفت جوانستانیه گمرک جوانستاندنه هاتنا نوخایی ارا ورکی همو جوانستانیه و ما في هالبجارتني كوميسيون بطل كيادو عراقي نكون هالبجارتني بكن وما في فلسطين سنورا جوانستانجا تاني مانا هيزم بيشمرجا كمعاش جوانستانجا نادن تاني مانا نها بيشمرجا جي معاش بيشمرجاش بدن داتاي بيشمرجاش جوان بستينن همو آگاهيان جوان بستينن تاني مايا وي جاري شانسيون اگر هالبجارتني بيك نينن بكارا وي استاتويش بطل بكا وي موافيش جوان بستينن او جي خطره كر بيشا باشري كردستان نا إكرام أم بيجن كو هذا كان شو راحت أوي قبول لك كده سلطة خو بده هنا كيدن طيبة جناد كان هذا كان قبول بكيجي تركيا قبول لك جبر بيه كيف سيناريو يعني نه جنجابه هذا كاجي بخوازي جنكاري بيه بكي جبر هذا كان وكيج مقول نه بارتيه كي سياسي بويه شركته ك مالباتي احتمال مزن ورقيا يكو نهيرن هالبجارتن لهرمي وانشيبه ياجي انجام هالبجارتن نه قبول كرن يعني قبول نكن دما كو هالبجارتن انجام هالبجارتن قبول نكن جي ودمه او بخو يعني حكومتها هي حكومتها كنها مسرور بارزاني سروكاتيه جردك دبي حكومتك إيلغال يعني ادي علي قانوني عراقي وهرمي ت نايناس كرن و ايرنا بنتويدا شي نايناس كرن جبرويه كي ودمه دي سيناريو تكفن بيش يعني يا بهذا كه هفكاريا او تركيا را زيادة تربكي وتركيا دعواتي بها هرمي بكي ياجي عراق اوي ودري تخبر قطرلاخو بهر اوايجي اف خطريه كه وبهر اوايجي د روشه دا تركيا بسرد يعني جبركو هرما مشهوری کردستان بلاو دبی یا جی ستاتو خراب دبی اما العالیدن پارتیدن و یه نکات کبن هالبجارتنه عراق نکارش برکو پیدا کنه تبلیغ هالبجارتنه نبوی ستاتو یال بدره خراب که یعنی ولایت سلیمانیه و حلب چجوری یعنی قالوا احتمال گواه هیا که هنگ هرم راست کردن بعضای و هرم کردستان تنه سلیمانیه و حلب چجوری نها اگر هالبجارتن چی به که صدی صحبت که چی به اگر حکومت بعد که قبول نکردی ام تی براوه طارق هاشمی بو جیگر امام جلال بو جیگر سرحکومت عراقی در حقی ویده گرتن دانه دست بکنن نظام چکرن راوی هات حولی بسر راوی ترکیه راوی قطری اگر به چخی وسط حکومت دادگاه فدرالی عراقی دکارات در حق مسعود بارزانی و مسعود بارزانی در بریار گرتنی بده بیجا و استاتوی دخنا خطری جبکو حملاتی عراقی نه آلوزیا چه دیکن دکارات در حق وانده بریار گرتنی بده ایدی ریا کوانا دن نامینه جبکو دادگاه فدرال گوته بو ده شرط این شر ده ده شرط آوارته ده ده شرط آفات هبه دکارن هلبجاتنی بد نپاش جبکو یکی جی مالا بارزانی به اصرار دخواست ایرشی گرلا بکه ایرشی پکه بکه دخواست شرک در که جبکو به جواب شر هیا راش آورته هم بتنی بدنا پاس احتمال هیا او شرجی چه به وش بروی که هر چم هک کی داخل آشتی که بانک گر رابو نه من رابون راکسیون نشان دان او پلان آن هر تم تعلق که خاص پوچ بکر لی آن به استرار خاص شر در که جبروی که او قصد استرار دکه او قصد پشمرگین روز لشکرین روز نظام که دزه روانی دشینه حریم گاری دشینه سریا گریلا کمین آدادنی دفازه کو روشه که آورته درخه و ببیجه شر هیه مثلا ایران چند جرا موشک آویتن اوان دخواست که در پد بکار بینن آگاهی شاش دادن ایران کو آلگرین نیچوان بازانی بد نکشتنی و اوی کارمندان نکشتنی بیو آوی حتم دخواستن آلوزی یک درکه و جبو کو بیجن آلوزی هیه آورته راش ام بد نپاش حتی نهاد نکارین رابون هلبجاتن امضا کردن گفتن هلبجاتن چیده بنها لگوری بریار هاتی گرد ده حضران هلبجاتن چیده تنی شانس وان وقت گوتی اوه ترکیه سور بکن بیجن ام پشکی یوادی کن ورن ایرش بکن شر بخنا باشوری کردستانی و ببیجن عراق و شر هیا جبر راوش شر چند ماها بدا پاش لی هندیکاپ کردن هیا مسئله کردن هیا اگر نه هلبجاتن بدنا پاش ماها هفتا دما کمیسیون هلبجاتن عراق خلاص بده
پێویستە ئەو کۆمیسیۆن بێ هەڵبەشاندن جارێکە دن و عێراق بریارێ بگە و کۆمیسیۆنێکە 2 ساڵ بکە و کۆمیسیۆنێک دن چێ بە ئەو کۆمیسیۆن ڕۆبە شەرقمەرج هەڵبژاردنە چێکە هەڵبژاردنە بەدا پاش هەڵبژاردنە باشوور ساڵێکە دن دکەوە پاش ji ber wê yekê Iraq naxwaze bi wî awayî valahiya ku li Başûrê Kurdistanê heye niha dema hikûmetê xilas biye hikûmet Kursan e dema parlamentoyê xilas biye Kursan e dema Nêçîrvan Barzanî serokê herêmê xilas biye Kursan e niha Başûrê Kurdistanê bê rêveberiye tenê wisa demkî îdare dibe Iraq çawaxerê dikire lê Iraqê wî zêtir qebûl neke wî valayiyê niha meselan bi lêsta ferman rêvebera yenekê ye bi dengê Amerîkayê re axivî bû dibêje Tirkiye biryar girtiya 40 kilometre bîne axa Başûr dixwaze Başûrê Kurdistanê veke Efrînê dagir bike eger me hikûmetek bihêz tune be eger hilbijartinê çê nekin eger parlamentoyeke me tune be me çawa pêşiya wê dagirkeriyê bigirin ji ber wê yekê Başûrê Kurdistanê hêzên din jî dibînin ew plana Tirkiye ye lê mala Barzanî ji bo ku kursiyê wan ji dest neçe berjewendî malbatî ji dest neçin hemû tiştî rêj Tirkiye re xweş dikin hilbijartinê talok dikin asteng dikin çi dibe bila bibe wê wê yekê qebûl nekin wê wê hilbijartinê destûr nedin lê eger yeneke eger Iraq ciddî be û partiyên de ciddî bin dikarin bi awayekî hilbijartina pêk bînin eger Barzanî dibêje ez parlamentoyê qebûl nakim hûn li Hewlêrê be wekî Yusuf Mihemed serokê parlamentoyê bû li pêşiya wê girtin nehiştine li Hewlêrê parlamentoyê Înak ana hilbijartin çêbe û pedeke tevlî hilbijartinê nebe hikûmetek din ji derveyê pedekê were saz kirin pedeke nikare tişkî wisa bike ji ber ku hemû hêzên leşkerî asayîşê ku girêdayî pedekê ne dibin wê demê divê girêdayî hikûmetê bin girêdayî hikûmetê nebe jî dibin derveyê qanûnê dibin îlegal Erê hêza partiyekê ya hêza hizbekê dibe hêzê partiyekê weçaxê destûra bingehîna Iraqê dadgeha Iraqê dikare pedekê jî derveyê qanûn îlam bike niha niqaşek wisa Iraqê hebû balkêş bû ew jî tekû da bîra min Iraqê niha nixwaş dikir dibêje gere em çeka ji partiya bistînin ew jî mesele yani mesela normalde ji xwe gerek wisa biye ji ber ku Herêma Kurdistanê herêmeke federal e û çek yani hêzên asayîşê lazim e girêdayî hikûmetê bin ama girêdayî partiyan e yenekê jî wisa niha ew ne ji bo başûrtinê gotibû dixwaze rê li ber wê yekê veke ji bo hemû Iraqê gotibû başûr esasında ji bo başûr ji bo rê li ber wê yekê veke ew jî mumkin e ihtimaleke mezin yê wisa jî bikin niha riskek wisa heye do eger rast eger nebe dikare ewan ji xwe hêzê pêşmerge ew şêst yek hezar beqdol kiriye otomatîk beqdol kiriye dibêje em ne emiratê Iraqê ne ew ne ji rojhilat nabije ji rojhilat dije ji Îranê ne ji Tirkiye ne ji Sûriye ne Iraqê wisa binav kiriye Yekîne baş sen yani berova jî vê yekê yani ana em tiştê ku diaxivin ev senaryeyên ku hene li ser nebeşdarbûna pedekê yani pedeke eger beşdar nebe ew ê wiha bê plana pedekê wiha pedeke dizanê ku beşdarî hilbijartina bibe ev ser nekeve ji ber vê yekê dixwaze hilbijartin çê nebe yani dixwaze vê rewşa ku tê dayê yani ji bo ku jê xelas vê rewşek aloztir derkeve û di nav vê aloziyê de desthilatariya xwe dewam bike plana pedekê ev e ne wisa başek pedeke bi ser keve niha ji ber ku hewlan henin û hilbijartin were talokkirin yani hilbijartin ji bo payîzê ya jî eger ku wek te behs kir eger desteyê hilbijartinê meha hefte da bi dawî bibe li Iraqê car car desteyê wiha saziyê wiha di sê sala jî saz kirin heta em bê sal yani ev plana pedekê eger ku pêk were ew ê çi bibe ji berova jî vê yekê yani wê demê daxwaza pedekê piştî ku pêk hat senaryoyên çawa ê bikevin meriyetê ji xwe pedeke nikare ji ezmana hilbijêra bîne niha zor daye ku erdê û zeviya belav dike erdê de alîkariyê dike ji bo ev kesek û mayî xeteme deng binê ji ber ku dizane Iraqê dadgeha federal di mezintirîn dadgeha Iraqê û ya biryarder e tu kes nikare biryarê bertal bike dadgeha federal biryar girke komîsyona hilbijartinê êdî li başûr nemîne betal kiriye yani careke din mafê Başûrê Kurdistanê tune bixwe komîsyonê çêke hilbijartinê pêk bîne yani her tim Iraqê kontrol bike ihtimal edin ku rêyek dîtin erê ji ber ku hilbijartin çê nekirin erê ew ez vê dîjim eger em bêjin bi serke piştî salke di salê din ti cara mafê pedekê tune êdî komîsyonekê çêke li başûr
ما فهم تنه کمیسیون که بخواد دستیه بکن بخواد جاتنه بیگ بینن جبه کو بر دادگاه فدرال بریار گچه عراق کنترل بکه حتی جبر به یکی نه بده فرانسی از بجم که پد هلبجارتن طالق بو اره دقیقی اره مفهوم که تدبیجی اج دبیجن تمام نه پد که بسر کرد هلبجارتن هادا طالق کردن هم بیجن سال کردن 2 سال دیگه هلبجارتن چی بو اره دیسا ما به پد که تنه باشور کمیسیون که هلبجارتن چی که حتی عراق بویسته کمیسیون هلبجارتن خب پد که نقاضی هلبجارتن چه یعنی از جبو کنجکتورت بشه باشه چقه جبو یعنی که جبو پارتی دن اوی دروشک چواجه به ما بسا من اوه اره و چاخی بگمان پدکه ایدی آماده بکه چه دبانو با پروژه که کلبیجی کریبن چه کربه چه نکربه دبا کدنگ فاز دتر بکه ویز دتر نکاره بکه لی به والهی هر چی به ولی حکومتی چی به و عراق است قبول نکه و اوراش هی کیشان حکومتی باشوری کردستانی رو به لگوری کیشان بریاری اگر دادگاه درج بکه اره بکه قبول بکه حکومتی اگر بيجي الجاتين شنابه ده تمام الجاتين شنابه لا حكومات يتشبه حكومات خلاص بيجبركو جبر في ولا هي باشوري كردستاني ولا هي كما تشدبه كي بريا ببا او ولا هي ويتشابه وباشوري كردستاني الوستر و راش خرابتر ببا و توهمي سازيه هالبجارتني بو خوازيجي ايدي نكاري بطلبكش بركو داد ويش هي مساله هر دادگاه بلند مثلا كوميسيون نكاري كوميسيون دمو يتيم ما یعنی دادگاه فدرال به دادگاه فدرال دکاره برای که واسطش بگیره دکاره ببیجه جبر حساسیت و باشوری کردستان روش سیاسی هم دستور دیدیم پدکه لیست بشتر به شرطی که 3 روزه در لیست بشتر پیشکش بکرد نامزد خود دیار بکرد دکاره شانسه که بسابدی برامشه که آورده ده کمیسیون دکاره بیاره که واسط به دادگاه بگیره بیجه اره جبر حساسیت و حرمش بر کو دموکراسی پیک بی ام 3 روزه دن پدکی و پارتین دن یه مایی لیسته خو نامزد خو بدنا کمیسیون امضا کردن جبر کو از بارم والیه که هبلیری بو هم اره گفته بو او فصولا یه دمینه نه راستینه جبو دمکینه یعنی چاولریه اوج بندینه نهانی چوان بازاری دیبجنی هر ایرانی اوجی بندویه که ایران ریه که العراق ببینن چالستری که ببینن که دستوری بدن پدکشی ریه که بشتر ببه لی بشترش ببه بخواه باور نه پارلمان چخواه پسکری که اوه پدکه نه خواه بشتر ببه دخوازن ریه که ببینن نه روش باشوری کردستانی لگوری یار هر آوانتاج و زیده یه نکه جبر وی که یعنی که واسه بخواه باوره دبجه دنگ فازیده بکن جلی چه دبه بلا ببه ایدی راش وکی برای نابه هم سروک حریمه هم سروک وزیر همو پدکه نابن همو بارسانی نابن ایدی چه دبه بلا ببه دبی نو خود پارا بکن آن سروک وزیر یا نکبه آن سروک حریمه یا نکبه ببی آوایی بلکی فرمول که ببینن و بلکی ایران زوره العراق بکر ریه که ببینن که پدکش ببی آوایی بکنه شریک لی چا چقدر دنگا بینه که به حکومت چا به حکومت اوجی لگوری دنگی که بیا ببه چقدر دنگا بینه خو کس نبه برای پدک نبه شریک یعنی هلبجارتن چه به یعنی که چقدر سرکفتی بجی یعنی نکاره پنجی یک کرسی بدست بخش یعنی جبو پنجی یک تو پارتی کش نکاره پنجی یک کرسی بدست بخش اما پدک بشتر نباید کاره اما پرسکری که که یعنی پدک ناقض به پارتی دویم و ناقض دستراتاریخ کسی که را پارو کرد و همی برای مرد آری لیکن بشتر نبه پارتی و پارلمانتر دن قانون کنم والا هی ببینن مجموعه نه پارتیه کی زده دنگاری بندش نجیبه رد چن جبرمی کی شانسی وان زده هیا که گل زده بکن جبرمی کی جی ایروجی باقی طلبانی دبیجه گل زده بینن ایرو داخل دارو و ببی آوا یعنی اگر لحولی بیجه بویکوت کن آن صندوق آب اصلا کن اگر مال پای صندوق دادن 10 کسی بشتر ببین بیجه صد یا نکه و چه هم پارلمانتر یا نکره و چه خیلی 150 زیاده بینه باشه ایگرام تشکی کم بابت لزده بکی ولی راش باشوری کردستانی به آوایی آلوزه اونها دادگاه فدرال هنجت که دیگره و کی جراتجی کنه هنجت اگر ام بیجن رفراندوم فرمالیته نبیا هنجت که عراق تنه با ایرش کرد که بگه جخواه بوایی که فعلی همو هربی ناکوب که نقاش سرهایی قانقین بگیره نظام شنگاله همو کرکوکه همو دواری ویداری دست کرده دامون ریابری کرد بون والی کرد بون همو دست کرده دامون
لی هنجا دانا دست عراق هنجا دانا دست ترکیه به میجه ترکیه تاو گریان همو داگر کردن یک و ایرش کردن و نکاریم به پاریسن و نیو باشو چو نهاجی دکارم بکنه بهانه و یکی بدن دست عراقی کودس ایرش بکه تشتی مایجی جوان بستینه لورا پیوست باجوری کردستان فدای پارتیا خو کریستی قانا کنده بیش باشه هم گلک سپاس اول نجا تماشاون کلمه تماشا کردن جبو وجه گلک سپاس شکرم آخره قنال ما کردی پار بکش برکد مالپره کردی دا یعنی کس اگه جلمه تماشا بکه اموشانی خو دکن هول دادن بکه جناب پیدا بریک و پک و اف مثلا هالبجارتن جي هي قالك ورا اخفتن دم بيش تامي دي سب اكرام را دي سب فالندن ايروج نما فان را نقاش بكن جبوك ورمتها مشاكر قالك سباس شاف باش خاطئ